Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kahenyo Trap Integrated Territorial Organization Hito Sengkemi Lengba Kekerwo Nu General Secretary Uba Wan Bun and Dakar Hadin Ba Kilayo I Kejingkran Juk Menteri Rang Ba Kejela Ukonar Kesangma Hakilat Petai Kubor Hakaba Ulong Baka Sorkar Jela Kamdon Mentaban Aibor Ya Kino Ki Number Objection Certificate Ya Kino Ki Rali Ni Kejingyai Pejba Hakajela Hereka Syong Hakabor Juga District Administration Ban Syim Ya Karai Ban Ai Ni Kentai Kaneka jingkran ju Menteri Rang Ba kala penengo bar perkredit ya keseng bad jelahi barokawai laong u General Secretary. Haka Federal System of Government kala kadau syai bau Chief Minister Uday Uklidu ban penyai ya Administration Policy Making Council of Ministers bad lakaduru bau Chief Minister u control ya Administration lingba kini Minister bad ki IAS Officer harikat kum bapau hakila pathai kubor ka jingong ju Menteri Rang Ba baki District Administration Kidei ki bor ban syim ya karai ban ai kino ki NOC kalong ka babakla. Shushu ulapan kan mauru bahagi senam baladap wat ka parti jong ka NPP ru kala sya pendu NOC ban penlong rally uklet bat bah ka por election hapeng ka jinyai ya ka election ka bor ka syong ha ka election commission bat ka state election bat ha ka returning officer here habala dap ban thau ya ka sarkar u Menteri Rang Ba Uday Uklidu jong ka jela harakat ki menteri jong u ha ka ban syim ya karai bat penmi ya kino ki rai bala syim da ka sarkar jela kumtana kaliang keseng kelapen pau bakam sengola ban pediang ya jingong Menteri Rang Ba bat kane kala ban don AA Shalendar namar kami tang hadin batmu kiken hun riunget Hindu ban penlong rali ban persya bam domasi haka arterek risau arajar Arab Sau ni naga Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Sengkemi hadin mengilai lengba kilat pathai kubor yaki statement balai ngau Menteri Rang Ba Kejela konrat ke sama keba ithamula bat keba pelemo ini itu kata-kata bat kani ka keba upersyam bandara jot lani upersyam ban panthame ban thekti yalani halor ka benta keba ongba ka sarkar jela kamdan benta AA hakban a ya kino ki NOC syaki kenhun lani syaki kino ki seng halang habayati ban penong yang program berper kumgirali ban kiwe kini ki kentin kiba u Menteri Rang Ba ulapan pau lemba kilap pathai kubor kami hadir ba kidon ki kenhun reunion Hindu kiba temu bantuan penong rali hak arteri urisau arjat pesau atau nampak shalom but kepas penengok ini kum ke jadil bat kejalah barok kowe kalong ba kat Menteri Rang Ba kejalah sengutu ya kabor bala bentuk bala manusia tu oi hapi tisha hapo kari tisha dari India lani ha ka federal states ha ka federal system of governments u Menteri Rang Ba udah kritu jom ka state hi barok kowe ubapay ya ka administration ya ka policy making but the council of minister but kini kijing keren gelung na jong Menteri Rang Ba kapau syai ba umpat kodbor banbat ya kesuki balaban syatu but kadon AA standard ni nagalian keseni penerang bat ni ya kini kijing keren kena gelung dulu but kapau syai ba usha brainwash hano daki breu ki banamba te ni kum gaseng ni nom laban penyang yang kini jin kubur ki jomu ba ya ke permission la IT but la IBOR ya district administration ban issue ya ki permission ya kino ki cek permission andre ni tip shine ban ni sakhi dalam kijong hikman habang iban ni permission na district administration kalau thok deu syai ha itu ke permission ba the permission is granted by the government on the dark authority jong deputy commissioner lani district administration but kini ka kini jingkren u Menteri Rang Ba
kalong kebapak lah tu kata-kata. But nitip ba ki district administration ki datang ki administrative unit jong ke sarkar jela. Kahap hapok jingpet jong ke sarkar jela. Hoi hai permission nimla banlen ba ki dan ki permission ki ba ki bomla ban pediang dagi dak sarkar ki dan ki permission ki ba syakan tan ba ki dan ki ba pediang Andre kejingong jong menteri yang ba yang ki permission lasim yang harai dagi district unit lani dagi tadi office rekam jong di deputy commissioner ban issue yang ke permission kalau ke bapak lah do kata-kata. Ban ni tim syai bal takiru sitniam Hindu ki bawan nagi mai pat dijela ban penong yang kadang ni ko jela jongi kim yai tam hakawai district ki hawan dan pakari district is council district Banterter but ka involve lifestyle district control lifestyle district but is control ba yang permission they ban grant by the government lengba to deputy secretary to the government of Meghalaya om they tang nai board jong district level di ni neglan sen ni program jodi ke ketin ki ba persiang ban penthame yang ni kum ka jai bandeu yang state hibara gawe yang kijingkren jong menteri damba but ni buru betak jingkli ya menteri damba bang lada yaki permission kiba lapan kakino kino ikonhun lai bor batla penkubor dan tang dari district administration kamut ba kita ki deputy secretary jong sarkar jela ki under secretary jong sarkar jela kamut kim don bor kamut kadang klein bor ya di district administration ban ya kita ki under secretary level kita ki deputy secretary level jong sarkar jela te ni kenmau hadis nem sedin ba hak por bagi BJP ke parti BJP ke pelong rally hapo sor selong kayo permission lengba ke state government lengba ke under secretary to government of Meghalaya ong lengba ke district administration jadi bentuk mau ni ba ya kido yung permission David da ke jitip bat karai jong sarkar jelah ibar bawe nomor ba yaga yagi district la pihak ko jingpet jong ke sarkar ibar bawe